Udlewe ngiyakubiza lokhu uhlezi khwathi ngicisha ngibulawa ngumuntu khona la. Ubulawa ngumuntu? Umama yena lo one next door yena lo. Ukuchayela nsisi umlomo. Enchayela umlomo njani lawo? Hayi ube kutheni kade? Umama lo uthi mina ngithandana le ndoda yakhe ethi into lembi. Uyazi into enzisa ubuhlungu uthi ethi kimi into lembi. Ngimubi kade mina bhuti. Ngimubi mina. Hayi akakujayeli sisi. Kuthiwa umubi. Uthi mina ngimubi uzethi into lembi le ngathandana le ndoda mina ngimubi. Hayi awukophethi. Awuyazi kodwa umama lo sisi. Uzothi umuntu awukophethi man. Yazi umama lo ngijayelile njani? Akakujayeli umdala ubuhleka la yini? Ngihleka la ukuvela kathi ukukhulumisa umuntu licala yini umuntu uhlala la udlula isithi sabona. Ade mphongo ukubuza la misisi kodwa okunye ukuthi ungahlala kakhulu ngelandoda vele abantu baze becanga ukuthi uthatha amadoda. Yazi uyantshayela man. Hawu so kasakufaka ngisandla kodwa. Hayi bengekaqale vele. Bengakaqali. Ngizwile mina ngithi kumbe kunext ngale emuva ngale. Nguyu mama yena lo. Uthi into lembi ngimubi mina. Akakujayeli. Into esemfuna ukwayazi ukuthi bhuti nje iqiniso namhla ngimubi mina. Hayi akakujayeli sisa awukophethi. Awukophethi uyabe ngakakujayeli umuntu ngabone mphongo. Kanti la uthini mawusithi angikhophethe uzama ukuthini? Amunye umuntu sisi mabe ngakujayelanga umuntu angathi umubi ngoba akakujayelanga. Mara thina sihlala lawe sisi. Yabona? Umuntu uyajayeleka umuntu nxa umjayela awukophethi. Awukophethi sisi. Hayi angisisi lawe mawusithi angikhophethe. Ngesindlela yokuthi ufuna ungitshela ufuna ukukhuluma njengayo mama lo. Sisiphela nxa senisithi umuhle so ngathi umbe mina ngiyakufuna. Yabo umuntu ungamtshela ukuthi umuhle asomazwa right lawo. Mina ngilalungelo sisi ukuthi ngikutshela ukuthi umuhle yikho nsithi awukophethi. Hayi namhla inhlolo yami aze aba lelanga elibi. Kodwa kona kuyadingeka sisi ukuthi lani libe lo muntu. Iyaswela isithunzi nxa. Kanti sokumele ngifoswe nguye ukuthi kumele ngibe lo muntu. Bangingafuni mina ke emahlala uba lo muntu. Sokumele ngifele khona ukuthanda umuntu. Ukuthi awuhlali le ndoda, kumele ube le ndoda yakho ukuze bakuhloniphe abantu. Khona base ucanga ukuthi ubhizi lamadoda akho. Ngoba le ndoda yakho lawe sisi. Hayi. Mina ngiziphethe kahle mangingafuni ke. La uthole nje into ezala libhonga khona phela endevu. Ila one day. Kuyahlupha lokho Mahlalela. Kuyahlupha ikho lokho sengakhetha ukuhlala ngiyi1. Kuyahlupha khona okulala kubhonga khonokho. Kuyahlupha. Ngifuna istress mina empilweni yami. Uyabona ukuthi ngihlala ngiyi1 la stress ngifree ngikhululekile ngenza loba yini. Kodwa kuyanceda ngaba lo muntu ukucontroller sisi uyaba le direction. So la uzama ukuthanda direction. Ngizocela lapho ukuthi uncedise usizo la usuzongicela ukuthi ngeke zanxa ekuchangeza umkhosi wokuchaya komuntu benza kithi. Kunini ngumemeza Mahlalela akucacile uhlezi khona ngawo. Bese kubambile yini? Ubese sondela lapha eduze kwami. Wabona ukuthi la mvele senzondile nje. Uyakwazi phela lwana ukuthi vele mina ngidlalela kimi. Akudlalelwa la uphonga umuntu uphonga untwithe manje. Uyakhuluma sisi nxa mina benzeza umkhosi ngikuncedise. Akula muntu ongakuchazi khona lapha. Yabo. Ngizwisisi lento yakhe. Ukhulumisa umuntu nje licala. Sokumele ngiphambanele abantu ngidlulele abantu ngoba bona hayi. Angizwisisi kahle. Ukuthi uhlupha indoda yomuntu sisi ungayihlekeleli. Indoda yomuntu. Angizange ngahleka Mahlalela lawe ngizwa kahle. Ngivulile mina ngathi salibonani ngazidlulela. Sengifela khona lokho ukuthi ukugeza nyakwazi phela mina. Amfani la umama lo ohlala encithile. Le mpahla ezibamba futhi ngiyazigezela mina le mpahla zami ezinhle njengoba umbona nje so. Impahla ezibamba emadodeni abantu lingaqoki. Ngiyabe ngiqokele wona lawo madoda. Angitsholo khona ukuthi nxa uzazi ukuthi wena ulandoda kulamadoda abantu endaweni. Uyaqoka kuhle. Asoze nyekela ukuthenga into yami engayithenga ngiyifuna inhliziyo yami ngemali ukuthi ngoba bona bahleli lamadoda. So into umela yenza umama lo mfuna umuntu othatha okuyindodana kwakhe lokho out baphuma bahambe behlala kwenye indawo. Subakhipha lapha. Abaphume. Abaphuma bahambe ukwenza ukuthi lami ngithola ipeace. Ngiyayifuna ngifuna kuyafanana kahambe Mahlalela. I'm tired. Kahambe. Alright. So kumele ngaqoqa impahla zami engizihawukela engizithanda inhliziyo yami ngoba kuthiwa laba abahleli lamadoda mina nginayo. Yanti uzogqokana umuntu angaqoka bese mekuhle indoda sikukhangela kuyo. Yimi enthebe ngakwazi ukugqoka kade. Yimi mina phela ngasithi umama lo ungeni isonto lele la kositholela abahlala behubisa kuphela. Asake ngimbone egqoka into ecacayo ekhangelekayo. Sikuyahlupha into zabantu lezi sichiyana lakho sisi ukuthi umxotshe futhi ngenye iso. Akonixotshe ngiyamxotsha. Afuthi lapha ngicela ukuzwa ngawa ngicela kuzwi advice kuwe mina into ade ngiyibuza kuwe ukuthi yebo ngimubi nje besithi ngimubi yikho kuphela ade ngifuna ukuzwa lokho kunengi lokho ngokwami izozithathela mina decision la akakujayeli yes